Pozdrav ekipa, nadam se da ste svi ok, da se čuvate ovo vrijeme, da se držite smjernice u vrijeme korone i da ste dobro iskoristili ovo vrijeme za pisanje rješenja Lumen Data Science-a. Ja sam Nino, ja sam pobjednik prošlogodišnjeg natjecanja i ja ću vam danas održati jednu kratku prezentaciju o samoj dokumentaciji, kako pisati dokumentaciju i uglavnom to će biti više fokusirano na nekakve ideje, nekakve tipseve što biste mogli napraviti, a ne nužno da to morate napraviti. Znači ovo su čisto nekakva buba u uho, nečega što se možda niste sjetili, što ćete onako reći aha da, to bi mogli probati, da, to je dobra ideja ili nešto slično. Znači nije ono striktno da se toga morate držati i da me ne krivite poslije da smo to napravili, a možda nismo trebali, jer uvijek se prilagodite onome što je vam stvari vaš zadatak ovaj put. Ja iskreno ne znam točno detalje vašeg zadatka, znam samo smjernice koje ste dobili, nisam vidio podatke, tako da to sigurno vi više znate. Pa što će biti sadržaj u ovom predavanju, znači u ovoj radionici? Naravno, s obzirom da svi do sad govore nešto o sebi, pa ću ja nešto ispričati o sebi. Osvrnut ćemo se na prošlogodišnje natjecanje, kako je bila dokumentacija u tom smislu. Čisto da napomenem, mi lani nismo imali tehničke dokumentacije, da ćemo se ovaj put fokusirati samo na onu dokumentaciju o vašem rješenju, ne na tehničku dokumentaciju. Dalje nekakvi tips and tricks da vidite što je bitno za rješenje, što bi vam moglo pomoći, što su vam nekakve ideje koje bi vam mogle doprinijeti da budete još malo bolji, ako možda i sumnjate u svoje rješenje, da se date taj neki onu nijansu koja bi vas mogla ili uvesti u finale, ona nijansa koja bi vam mogla dati ili nagradu, ili nadajte se da vam u stvari možda bude baš pomogla za dobiti u stvari prvu nagradu na natjecanju. I na kraju zaključci ove radionice. Pa nešto o sebi, znači danas radimo Adacti kao data scientist. Adacta je bila zlatni partner, to je premium partner prošlogodišnjeg natjecanja, tako da simbolično, znači definitivno potruditi se i da dobro rješenje može vam pomoći i oko zaposlenja nakon natjecanja. Završio sam medicinsku kemiju na odjelu za biotehnologiju u Rijeci, znači ne dolazim iz tehničkog područja, što je možda ovdje bila malo i prednost kod pisanja dokumentacije i vidim na drugi način tekst. I što se tiče Lumen natjecanja, znači bio sam lani tad se to zvalo Mozgal, ove godine Lumen Data Science, gdje smo bili prvi, sa tim Biotech RI. I još smo bili 2 godine, 2018. i 2019. na Lumen Businessu gdje smo bili u finalu i to želim naglasiti s obzirom na Lumen Business je uvijek nekako više vezan uz marketing. Marketing je uvijek trebate prodati svoj proizvod, tako da u ovom slučaju vaša dokumentacija je nešto na koji način vi prezentirate svoje rješenje kao najbolje i želite prikazati svoje rješenje kao najbolje, jer nije u stvari toliko bitno ako vi nešto napravite, a to niste dobro prezentirali vašim ocjenjivačima, kao da niste ni napravili realno. Znači, trebate se kvalitetno prezentirati svoje rješenje. Pa dalje, što se tiče prošlogodišnjeg natjecanja, nama su smjernice bile puno detaljnije nego ove godine. Ove godine, koliko sam vidio, imate samo da morate raditi CRISP-DM metodologiju, znači mi lani smo dobili baš striktne smjernice što se tiče pisanja dokumentacije, što se tiče odlomaka koje imamo, tako da imali smo već u startu, znali smo da imamo 6 stranica teksta, znali smo koji font moramo imati, znali smo koliko strana ima, znači da ne ulazi u tih 6 strana tablice, grafovi i slično, znači njihov broj je neograničen. Također znali smo koji su to segmenti u dokumentaciji i otprilike su nam čak dali opise što bi moglo ući u koje dijelove, ali opet na kraju sami se odlučujete što želite gdje prikazati i sami se odlučujete kako ćete to prikazati. I ono što se tiče naše dokumentacije, počeli smo pisati, ja mislim neki 10 dana prije onog originalnog roka za predaju, to mislim bio neki ponedjeljak i tek za 2 tjedna u stvari bilo predaja rješenja. Znači dali smo si vremena, dali smo si truda da to napišemo kvalitetno, s obzirom da dokumentacija je u stvari način na koji vi prezentirate cijelo svoje rješenje. Znači, u konačnici sve što ste radili, inovativnost i kvaliteta vašeg rješenja se ocjenjuje kroz dokumentaciju na taj način. Drugu stvar koju smo radili, dosta smo organizirali taj dokument, znamo da smo dobili smjernice što se tiče što ulazi u koje poglavlje,
ali opet kad dobijete stvarni svoje rezultate, kad vidite što ste radili, morate se opet odlučiti u koji dio ćemo nešto ubaciti, tako da znali smo, odmah smo sve tamo na početku kako smo radili, smo si pisali natuknicu uz one smjernice gdje ćemo šta staviti, koji dio ubaciti. I mi konstantno smo znači pregledavali rad, znači pišemo, pregledavamo, prepravljamo, mijenjamo, prepravljamo, mijenjamo, ciklički to ide do samog kraja. Kad dođe sam kraj, onda jednostavno moramo predati, moramo to završiti. Zato smo si dali dosta vremena, dajte si vremena oko pisanja, tako da stignete to sve provjeriti i prepraviti ako nešto ne valja ili ako nešto mislite da još možete bolje napisati, dajte si vremena. Znači nemojte uzeti zadnji dan ću ja to napisati, treba vremena za takve stvari. I ovo je na kraju bodovna tablica prošlogodišnjeg natjecanja, znači vidite da smo imali u stvari najviše bodova na dokumentaciju od svih timova, imali smo skoro znači 92% bodova, ali kad malo razmislite, u stvari kvaliteta rješenja i inovativnost su vam povezani sa dokumentacijom, jer se na taj način u stvari ocjenjuje. Mislim da i kod vas inovativnost ocjenjuje, vama u stvari 40% opet nosi dokumentacija, tako da definitivno je nešto kod čega se valja potruditi da bude kvalitetno napisano. Sad što je bilo dobro kod naše dokumentacije prošle godine, što bar ja mislim da je bilo dobro, definitivno to što smo se držali tih smjernica koje smo dobili od strane organizatora, znači i broja stranica i popunili smo sva poglavlja kao što vi morate ove godine popuniti sva poglavlja koja su obavezna. I to je to. Što se tiče druga stvari, znači kompletnost rješenja, bar ja kad pročitam naše rješenje prošle godine, definitivno imalo je nekakvu glavu i rep. Znači pričali cijelu priču toga što smo radili, što smo željeli u stvari prikazati. Znači nismo ništa izostavili što je bilo bitno za rješenje, nismo ništa prekomplicirali sa rješenjem, znači nismo nikad pričali previše o istim stvarima, jednostavno smo si pričali cijelu priču koja je bila dovoljno jednostavna da bi ju razumjeli kogod čita. Znači nismo komplicirali sa dokumentacijom, znači ići u 50 strana napisati nismo ni mogli jer smo imali limite, niti nismo previše slika ubacivali ni ništa, jednostavna dokumentacija koja je kompletno prikazala sve što smo radili. I ono što se meni sviđalo su slike, znači mislim da smo dobar tu dio odradili, znači mislim da su grafovi bili dosta razumljivi, dosta jednostavni koji prikazuju, znači ovdje imate gore prikazano iz našeg rada jednu sliku sa grafovima, mislim da su grafovi baš bili razumljivi, lijepi, jednostavni i da su prikazivali sve što su trebali prikazati. Drugu stvar koju smo radili je smo ubacivali osim grafova slike, sheme i slično, na primjer data split, ovdje vidite jednu shemu koja jednostavno ljepše je, vizualno je bolje da imate grafove, da imate sheme nego da ubacujete čisto tekst. Da nismo pisali u tekstu jednostavno, napravili smo split 40, 30, 30, nego smo to prikazali više grafički. Tako smo općenito fokusirali na to da nam samo rješenje bude vizualno dojmljivo. I za kraj mi smo još napravili Shiny App. U stvari Shiny App smo napravili najviše iz razloga što nismo točno niti znali što znači napraviti software, pa smo napravili Shiny App za ispis rezultata. Da li je to nešto što nam je pomoglo ili nije, pa u konačnici mislim da nismo niti puno vremena izgubili na to, niti to uzelo puno vremena u dokumentaciji, a mislim da je dalo neki štih našem rješenju. Opet to ne znači da ovo sve što sam sad naveo da morate vi napraviti Shiny App i te fore, ali nešto što vam može pomoći oko rješenja, a može u istu stvaru i odmoći. Onda loše stvari koje su bile u našem rješenju, barem po meni, mislim da smo mogli i bolje slike napraviti, pogotovo što se tiče grafova. Kad smo već imali neograničen broj grafova, nismo toliko ih puno stavili. Naprimjer, imali smo mislim da 3 grafa u cijelom stvari radu. Tako da mogli smo taj dio više iskoristiti, ali ajde, bar nismo onda natrpali rješenje sa tonom grafova koji onako nemaju smisla. Mislim da smo mogli biti koncizniji u rješenju. Bilo je u nekim trenucima gdje smo tipa istu misao ponovili nekoliko puta. Bilo je to dobro napisano, ali moglo je i bolje. Definitivno niko ni od vas, ni ja nismo tu da studiramo hrvatski jezik i književnost, da znamo savršeno pisati. Ali mislim da smo to mogli bolje napraviti. Nismo se toliko potrudili oko toga.
I mislim da je bila mrvicu pretehnička dokumentacija, bar ja volim malo više kreativnosti u dokumentacijama, znači volim prikazati nešto što na drugačiji način nego što bi neko drugi, tako da se istaknemo. Mislim da to nismo napravili, ali ono što nam je u ovom trenutku pomoglo je to što nismo sa tehničkog faksa, tako da je koliko god bili tehnički, toliko smo bili jednostavni, jer smo prikazivali možda malo jednostavniju terminologiju oko puno stvari, što onako, ima one fore kad pričaju kako raditi odnos s klijentima, jer u nekom trenutku bolje se jednostavno spustiti na razinu klijenta, na prijateljsku razinu, a ne biti jednostavno tehnički. Tako da mislim da neki put možda bolje biti jednostavniji, a ne toliko tehničku dokumentaciju pisati u tom smislu. A vi imate baš tehničku dokumentaciju, tu pišete tehničku, a na ovoj običnoj dokumentaciji možete biti nešto jednostavniji i nešto kreativniji. I dalje krećemo sa nekakvim tipsevima i oko samog pisanja rješenja. Tu ćemo proći oko tog kompletnosti rješenja, što je u stvari po meni najvažnija stvar oko vašeg rješenja. I obradit ćemo tu CRISP-DM, nešto o vizualizacijama i storytellingu, te o dodatku koji je po meni dosta bitan. Pa što se tiče kompletnosti rješenja, tu što bi vam htio reći je znači da se jednostavno pratite pravila. Ako su vam oni rekli da morate imati sve segmente CRISP-DM metodologije pokrivene, onda ih pokrijte i napišite da imate odlomak o svakom segmentu CRISP-DM metodologije, znači followed instructions. Druga stvar, svakako morate iskomunicirati što ste radili, koji su vaši rezultati, koji su vaši zaključki. I to krenete, znači, s obzirom na CRISP-DM od business understandinga, pa data understanding, data preparation, modeling, test and evaluation i deployment na kraju. Znači, krenete od početka do kraja. To rad mora imati glavu i rep. I ono što sam pronašao ovako usput zanimljivo, s obzirom da smo baš zadali CRISP-DM, što se tiče data mininga, ispada da je jedna anketa pokazala da i dalje CRISP-DM još uvijek najčešće korištena metodologija kod analitičara koji rade data mining. I da, kroz rad ćete vidjeti, dosta sam dodao nekoliko linkova koji jednostavno ako želite možete proći pa vidite nekakve zanimljive stvari koje vam možda mogle pomoći. Pročitajte, nije toliko komplicirano. Pa s obzirom da je CRISP-DM dio zadatka, mislim da sam nešto ispričati ukratko o tome, makar vjerujem da ste već svi prošli to, da ste svi već izgooglali, da ste svi, s obzirom da ste s tokom rješenja morali već samo držati metodologije, ali samo da prođemo ukratko, znači počinje od business understandinga, nakon toga je data understanding, data preparation, modeling, evaluation, na kraju deployment. I tu ima puno vraćanja u koracima, znači da ne ide iz koraka u naprijed, nego se puno toga vraća i da je dosta iterativan proces, a najvažniji su uvijek oni početni dio, znači od business understandinga, data understanding, jer vam oni utječu na kasnije korake, ali mislim da su vam i većinu što se tiče business understandinga i data understandinga odradili organizatori, čime su vam mislim na prvoj radionici objasnili o čemu je u stvari problem, kakve podatke ste dobili i o čemu se radi, tako da kod vas je više fokus na data preparation, modelingu i evaluaciji, a konačnici deployment i nije toliko bitan s obzirom da ne možete sami deployati vaše rješenje. Pa što se tiče CRISP-DM-a, znači business understanding vam govori o tome čemu služi ova studija, za što je ovaj problem postavljen. I ovdje postavljate specifikacije onoga što želite napraviti, znači business objektiva. I ovdje radite plan za sljedeće korake vašeg projekta. Data understanding predstavlja identifikaciju podataka i selekciju podataka, znači podaci dolaze iz baza podataka, vi birate koje podaci u stvari bi trebali biti dobri za rješavanje ovog problema koji ste postavili u prvom koraku i birate te podatke. U ovom dijelu se radi koriste i statističke i grafičke tehnike, znači radite statističke analize podataka, mean, median, max, summary statistics i još možete raditi analize korelacija, scatter plotove, histograme
I ovdje definirate kakvim se podacima radi, da li imate numeričke podatke, da li imate tekstualne, da li imate date, slično, da li su kvalitativni, kvantitativni, da li su ordinalni, nominalne varijable i slično. Treći korak, data preparation, definitivno najduži korak koji ste vjerojatno najviše vremena potrošili, kaže 80% vremena se troši na data preparation, s obzirom da podaci koje uvijek u praksi dobivate su nekompletni, šumoviti, nekonzistentni. I data preparation sastoji od 4 faze, to su konsolidacija, čišćenje, transformacija i redukcija. U prvoj fazi u konsolidaciji tu se skupljaju podaci iz različitih baza, dobro vi ste dobili već podatke, biraju se koje podatke ćemo koristiti, integriraju se zajedno. U koraku čišćenja, znači, sad sam rekao, podaci su dosta noisy, nekompletni, nekonzistentni. Znači, ukoliko imate missing values, tu ste ih popunjavali, ili možda neki put zadržali ako imaju smisla. Čistili ste noise, čistili ste nekonzistentnosti, znači da li ste brisali neke podatke, outliere ako imate i slično. U trećoj fazi data transformation, podaci se ili normaliziraju, diskreditacija ulazi i razvoj novih značajki, znači normalizacija podataka, min, max, scaler i slične stvari. Diskreditacija, odnosno agregacija podataka, na primjer iz numeričke u kategoričku značajku, znači nešto što je bilo znači, dobro, loše, srednje, nešto što je prije bilo numeričko. Konstrukcija novih atributa, na primjer ne morate imati države, možete imati kontinente, znači koja se država nalazi na kojem kontinentu, znači da idete nove značajke raditi i slično. I zadnja faza, data reduction, gdje smanjujete broj značajki, smanjujete broj uzoraka kojih imate, znači jednostavno vidite da neke značajke možda vam ne trebaju, da neki uzorci vam ne trebaju, da imate manje, da imate, znači subsetting radite, da ne morate raditi, koristiti sve podatke, ukoliko se radi o velikoj količini podataka, možete subsettingom jednostavno olakšati si problem, ali mora biti taj uzorak reprezentativan i balansiranje imbalance dataseta. I nakon data preparation uvijek ide model building i onda će se uvijek puno puta vraćati nazad na data preparation s obzirom da shvatite kod modela da vam nešto drugo treba u data preparationu i da je nešto krivo u data preparationu, da nešto se može bolje napraviti, drugačije i slično. Uglavnom model building, ne postoji savršen model za svaki problem, jednostavno vi imate takav problem kakav imate, znači jednostavno tražite model koji najbolje rješava vaš problem. Ovdje se naravno može raditi o regresiji, klasifikaciji, asocijaciji, klasteringu i slično. Pa dalje krenimo, znači još onda imamo testing i evaluaciju. Evaluacija je jednostavno kolika je točnost, kolika je pogreška. Također u ovom fazi određuje se koji ti to modeli odgovaraju onom zadatku koji ste postavili u prvoj fazi u business understandingu i koliko dobro taj model primjenjuje za rješavanje ovog problema. Testing je u praksi, u stvarnom svijetu to ne možete raditi, ali s obzirom da imate ovako u natjecanju, ali u praksi bi se to moglo raditi. Također vi možete, iako ste postavili neki drugi problem na početku, iz vaših analiza saznati nekakve druge informacije koje mogu biti značajne za poslovanje ili slično. I u tom slučaju možda vam je dobro imati nekako ekspertno znanje za interpretirati takve rezultate. Naprimjer, ne znam iz kojih fakseva ko dolazi od vas, ali naprimjer, ukoliko imate nekog ko se razumije u tematiku, vi vidim da imate problem s viličarima, znači ko možda razumije da nešto u stvari to predstavlja kod viličara. To je dobra podloga za kvalitetno napisano rješenje. Znači razumijevanje onog ekspertnog znanja iz tematike o kojoj radite. I na kraju ide deployment. Deployment može biti jako jednostavan, kod vas je u stvari takav jednostavan report da predate, a na drugu ruku može biti implementacija kroz rješenja kroz cijelu firmu. Te isto tako deployment uvijek mora biti nekako održavan, s obzirom da podaci stare, treba modele uvijek osvježavati, tako da treba uvijek paziti na modele kako su implementirani u praksi. I dalje što se tiče kompletnosti rješenja, što se tiče stila. Sad svako od nas ima svoj stil i svatko, jedino što možemo reći da budite
što se tiče stila, nemojte griješiti, znači držite se gramatike tih stvari, nemojte predavati rješenje sa puno gramatičkih grešaka i slično. A što se tiče baš stila konkretno, nije znanstveni članak, ali ima sličnosti. S obzirom da sam ja morao slušati na svom faksu kolegi o znanstvenom pisanju, ima sličnosti. Znači da se držite toga da vaše rješenje bude napisano precizno, jednostavno, koncizno, čisto i ekonomično. To znači da precizno, da koristite preciznu terminologiju. Znači da znate točno što znači precizna terminologija u vašem rješenju. Jednostavno, ne komplicirate sa 10 puta napisanom istom rečenicom. Isto tako koncizno, znači ne morate pisati jedna rečenica, jedna misao. Toga se držite i tome znači ekonomično da ne koristite previše riječi za ispričati istu stvar priče. Isto tako, organizirajte informacije koje želite prezentirati u vašem radu i posložite ih i nakon toga idete pisati rješenje. To smo ono što sam na početku govorio da smo mi radili. Što se tiče pisanja u aktivu ili pasivu, uvijek u aktivu je bolje, znači pišete mehaničar je popravio viličara, ne pišete viličar je bio popravljen od strane mehaničara. Isto tako, možda je dobra stvar pisati u prvom licu, da pišete, dajte više nekakvu osobnost svom radu. I ono najvažnije, znajte ko vas ocjenjuje, znači da li vas, onaj ko će čitati vaše rješenje i ko će ocjenjivati vaše rješenje, da li se radi o nekom data scientistu, machine learning specijalistu, znači nekom ko zna terminologiju, razumije problematiku, koga najviše zanima možda točnost vašeg rješenja, što ste radili, kako ste to napravili, ili je netko ko je možda ko radi sa tim viličarem, kog više zanima kako će to njemu olakšati posao, kako će on bolje raditi svoj posao, kako će on brže raditi svoj posao, ili se radi o nekakvom direktoru firme koje možda je najvažnije koliko će uštedjeti novaca na tome, koje je najvažnije koliko će poslovanje biti kvalitetnije. Znači znajte kome pišete rješenje i tako prilagodite svoje rješenje, napišite ga na taj način s obzirom na to kome vi pišete. Ko će vam čitati to rješenje i ko će vas na kraju ocjenjivati. I još nešto što bih želio samo naglasiti, znači postoji nešto što zove executive summary i nešto što zove abstract. Abstract vjerojatno svi znate, to je znači znanstvenim radovima na početku rada napišite jedan sažetak. Da ovo, samo da naglasim, ovo želim pričati, s obzirom da vi nemate limit broja strana, tako da možda neki od vas budu išli na 50 strana napisati rješenje. Znači, ako pišete abstract, to je jednostavno sažetak cijelog vašeg rješenja, ukratko napisano, što bi u stvari trebalo nagovoriti nekog da pročita cijeli ostatak rada. No, na drugu ruku imate executive summary koji se više drži nekakvih konciznih komentara na rad, pokazuje gdje pronaći bitne stvari, koji su main pointovi vašeg rada, dajte nekakve zaključke i preporuke i mjesto gdje pročitati više o nekim stvarima. Znači, možete se još pročitati koje su točno razlike i ako se budete imali nešto dulji rad, definitivno preporučam da napišete ili jedno ili drugo, ovisi na koji način ste išli pisati rad. Što se tiče vizualizacija, definitivno vizualizacije, znači slike su bolje od teksta. Biti vizualno kvalitetan rad je nešto što će vam definitivno popraviti dojam vašeg rješenja i to valjda i vi znate. I tako imali ste već radionicu o data visualizationu, zato ovaj link na YouTube definitivno vas preporučujem da to pogledate još jednom. Znači izvrsna radionica bila i ovdje ukratko znači koji su alati koje možete koristiti za vizualizaciju, da ne duljimo o tome. I ono što se bar meni sviđa raditi sheme u radu, naprimjer ovdje je jedna shema iz našeg rada kad smo objasnili koje smo modele koristili, kolika je bila točnost tih modela. Mislim da je to nešto što doprinosi radu, da je definitivno lakše začitati i da je nešto što poboljšava vaš dojam. Traje dugo vremena, puno vremena ćete potrošiti, to ja obično radim u PowerPointu, možete raditi u Corelu ili nekom sličnom programu, a stvarno traje dugo vremena, uvijek su one sitnice, malo pomaknemo u sliku ovdje, malo pomaknemo ovo tu, malo pomaknemo ono tamo, onda to dosta se odulji, dugo vremena oduzima, ali definitivno daje jedan dojam radu i oko toga da ste se i potrudili i definitivno rad ljepše izgleda. Isto tako u PowerPointu imate Smart Art koji bar meni je uvijek fora koristiti oko takvih stvari. Sad storytelling, odnosno data storytelling. Znači, kao što vidite tu piše jedan citat, znači da je bitno i razumjeti podatke,
procesirati podatke, izvući vrijednost iz tih podataka, ali isto tako je važno i vizualizirati, što smo prije rekli, i jako najvažnije iskomunicirati vaše podatke, ono što ste izvukli iz podataka. Sad, data storytelling se sastoji od 3 stvari. To su znači podaci, vizualizacije i pripovjedanje. Ukoliko imate podatke i vizualizacije, oni vam omogućavaju da nekako prosvjetlite ono ko čita što se radilo u podacima, o čemu se radi u podacima. Ukoliko imate pripovjedanje i podatke, njima objašnjavate što se radilo, pripovjedanjem objašnjavate podatke. A pripovjedanje i vizualizacije vam omogućavaju da ostvarite nekakvu povezanost i uključivost sa čitateljem i u konačnici svega toga omogućavate promjenu, odnosno, ajmo reći, poboljšavate sam svoj dojam vašeg rješenja. Što se tiče podataka, naravno moramo imati točne podatke kako bi mogli izvući točne zaključke. Vi ste dobili podatke na početku natjecanja, znači vaši podatki jesu točni, niste ih sami izvlačili iz baza podataka. Što se tiče vizualizacije, oni vam omogućavaju da pronađete nekakve trendove i nekakve uzorke u podacima koje možda ne biste vidjeli u tablici. Definitivno je puno lakše iz grafova vidjeti uzorke i trendove nego iz tablica. I što se tiče pripovjedanja omogućava da date glas svojim podacima. Znači možete gledati na to da je svaka točka nekakav lik u priči, znači protagonist koji priča svoju priču. Jednostavno ispričate priču vaših podataka. I to pripovjedanje je ono što vam je u stvari glavno, što vam omogućava da biste prikazali sve svoje zaključke, sve svoje one insighte koje ste pronašli, pri čemu su vam vizualizacije i podaci samo ona nekakva baza koja vam omogućava dokaze za cijelu vašu priču i koja vam podržava cijelu vašu priču koju ste radili. I u konačnici storytelling vam omogućava da imate puno veću upečatljivost vašeg rješenja. Na primjer, čak je napravljena analiza, neko istraživanje napravljeno da je prilikom nekog tako data science projekta 65% ljudi je u stvari zapamtilo priču o kojoj se radilo, storytellingu, dok samo 5% ljudi je zapamtilo stvarne statističke podatke koji su bili prikazani u tom rješenju. Također, poboljšat ćete si uvjerljivost vašeg rješenja. Napravljena je isto tako bila jedna studija neke humanitarne akcije za Afriku gdje je se pokazalo da duplo više ljudi doniraju ukoliko je bila prisutna nekakva priča, a ne samo statistički podaci. Znači ljudi će duplo više donirati novaca ukoliko se radi o priči o djetetu iz Afrike koji jednostavno bolestan je, nema ništa, itd., nego da stavite podatke o jednostavno u Africi je toliko i toliko smrtnost, toliko i toliko je siromašnih, toliko i tolika je prosječna plaća, jednostavno priča je bolja od samih podataka, samih statističkih podataka. I zadnje, povećavate uključivost, a ključno kod uključivosti je da su ljudi kad slušaju priču se više uključe i emocionalno u sam rad i budu puno manje kritični, puno manje skeptični prema vašem rješenju. Još stvar koja je jako slična, jako povezana sa storytellingom je use case. Use case je znači da prezentirate svoje rezultate i svoje zaključke na koji način bi bili implementirani u stvarnom svijetu. Znači kako bi to stvarno izgledalo u primjeni kad bi se koristilo. I možete dosta personalizirati svoju priču, znači stvoriti nekakve likove, ispričati priču o onome što ste radili i kako biste vi to proveli. Pa proćemo jedan primjer, onako što sam ovako napisao bez veze, samo da vidite što bi na primjer bilo use case i sad na koji način ćete vi to primijeniti u vašem rješenju ili ne morate primijeniti, na koji biste primijenili, to je opet na vama. Ali recimo da smo imali zadatak napraviti projekt gdje predviđamo customer churn, znači odlazak klijenata od firme. Recimo se radi o nekakvoj avion kompaniji gdje klijenti jednostavno odu na jedno putovanje i više se ne vraćaju i to je nama problem koji rješavamo. I sad recimo da smo imali Ivanku. Ivanka radi marketing za tu aviokompaniju i za sad
bez našeg ikakvog znanja iz machine learninga. Ivanka jednostavno ima puno klijenata kojih puno odlazi iz kompanije nakon prvog leta. I Ivanka bi željela napraviti nekakvu marketinšku strategiju kako njih zadržati, no ono što ona ne zna je koji su ti koji će ostati u našoj kompaniji, a koji su ti koji odlazi i kolika je vjerojatnost da će netko otići, a kolika je vjerojatnost da neko neće otići. I sve što ona može je gledati u podatke i sama jednostavno zaključivati ovaj hoće, ovaj neće, i to je nešto što njoj trenutno oduzima i puno vremena i nije niti toliko točna u tim svojim pretpostavkama. I sad ako smo mi razvili nekakav machine learning model koji ima jako veliku točnost, ono što mi možemo Ivanki omogućiti da taj naš program njoj olakšava provođenje njezinog posla. Naprimjer, Ivanka će svaki prvi u mjesecu dobiti rezultate algoritma koji su to klijenti koji imaju veću vjerojatnost odlaska. I sad Ivanka jednostavno onim klijentima koji imaju najveću vjerojatnost da 20% popusta na sljedeći let, onim sljedećim 10% popusta na sljedeći let, i onim koji imaju malo manju jednostavno ni ne pristupa i njima ne daje nikakve popuste jer očekuje da neće črnati iz kompanije. I na ovaj način sad Ivanka je uštedjela svoje vrijeme i puno je bolju profit ostvarila svojoj kompaniji. Jer je na taj način omogućila nekakav retention strategy na temelju rezultata machine learninga. I taj način mi možemo ispričati tu priču o tome kako bi ona koristila taj algoritam, što bi njoj doprinijelo, koje bi to ona strategije mogla koristiti, evo na primjer 10% popust, 20% popusta ili nekakve reklame promotivne, ili dati onim klijentima koji će najvjerojatnije otići iz kompanije, može dati da sjede uz prozor, da vide van iz aviona i slično. Znači, ispričajte priču kako bi to neko koristio, kako bi to Ivanka koristila i zašto je njoj to toliko dobro i zašto to njoj pomaže. To vam je, na primjer, use case koji može pomoći nekakvom dojmu vašeg rješenja. Dodatak. Dodatak, ja sam bio jednom na jednom natjecanju gdje je bio limit strana 5. To je bio case study natjecanje i morali smo napisati, znači više se ticalo nekakvog razvoja lijekova i slično. I trebalo je napisati 5 strana cijelo vaše rješenje, ali je bilo neograničen broj dodataka. Naše rješenje vam je uglavnom imalo 20 strana i bilo je napisano na način napravili smo anketu čiji su rezultati prikazani u prilogu. Nakon toga mi predlažemo razvoj proizvoda čije su specifikacije navedene u prilogu ovom i ovom. Jednostavno iskoristite appendix ako vam on limitira nekakve vaše rezultate. Vi nemate limit broja strana, tako da ne morate takve stvari raditi, a ono što možete je u appendixu prikazati nekakve neuspjele pokušaje, što ste sve radili, što ste sve pokušali, zašto su možda to bili neuspjeli pokušaji i slično. Isto tako možete prikazati nekakve rezultate koji nisu krucijalni za vaš rad, ali mislite da imaju vrijednost i da definitivno ih želite na neki način prikazati. Znači samo vam želim napomenuti da imate taj dodatak gdje možete prikazati neke stvari koje nisu ključne za rad. Možete na primjer baš use case prikazati u nekakvom appendixu i takve stvari. Ili nekakav baš primjer nekog slučaja, nekog senzora koji ste baš primijetili, nešto ste primijetili u podacima, što možda nije ključno za ovaj problem, a je dosta zanimljivo i želite to prikazati, uvijek možete to prikazati u appendixu. I na kraju zaključci, znači ispričao sam vam neke stvari koje se nadam da će vam bar biti nekakva možda buba u uho, što će vam možda biti onaj efekt, wow, da, mogli bi to napraviti, ali nije nužno da biste to sve morali napraviti, znači niko vam ne brani da ste već do sad napisali rješenje da ga predate tako kako jeste. Tako da ne morate se nužno držati ovog što je prikazano. I ono što je najvažnije što vam mogu reći je da budete jednostavni, nemojte komplicirati sa rješenjem. Napravite to rješenje da bude kompletno, znači da ispričate sve što imate za ispričati, sve što želite ispričati i da budete kreativni i da imate svakako puno, da vaše rješenje bude vizualno dojmljivo, to je definitivno bitno. Isto tako pokušajte sa svojim rješenjem se istaknuti, s obzirom da svi ste vrhunski, svi znate što radite, svi ste vjerojatno napisali vrhunska rješenja i falit će vam možda ta mala nijansa da budete malo više da se istaknete svoje rješenje kao bolje od ostalih. Uzmite si vremena, znači krenite pisati na vrijeme, slobodno si date i prekinite pisati na neko vrijeme ako jednostavno vam ne ide, ako nemate ideje, ako imate, ne znam, kreativni blok, ne znam ni ja.
Slobodno stanite, možete 2-3 dana ne pauzirati, pročitate rješenje, poslije vam se sjetite, aha, da, mogli bi ovako napisati, da, ovo je super ideja, i tako. I u konačnici uvijek budite zadovoljni s vašim rješenjem, znači pročitajte ga, mijenjajte dok niste zadovoljni i ono što predajete zadnji dan, budite zadovoljni s tim. To je u stvari najvažnije, da ste vi zadovoljni s onime što ste predali. I mi smo isto predavali, bili na puno natjecanja rješenja, bili smo zadovoljni, nismo niš dobili, ali bili smo zadovoljni, baš danas razmišljam da radije bi bio zadovoljan svojim rješenjem nego, dobro, volio bi nagrade dobiti, ali uvijek je dobro dobiti kvalitetno rješenje koje ste svi vi zadovoljni. I ono što je ključno je da sami iskomunicirate sve vaše insajte, sve vaše modele, sve vaše rezultate i sve vaše zaključke prema vašim ocjenjivačima koji ocjenjuju vaš rad. Bitno je znači iskomunicirati ono što ste radili na najbolji mogući način. I u konačnici to bi bilo to od mene. Znači, hvala vam na pažnji. I čuvajte se i slobodno što se tiče pitanja ili komentirajte. Ostavio sam kontakt informacije na početku, slobodno se možete javiti, kontaktirati. Ili ako imate kako pitanje, znači slobodno. I ljudi, sretno. Uživajte u ovom natjecanju, zabavite se i nek najbolji pobjedi. Hvala.